Još jednom sve čestitke Crvenoj zvezdi za ovu veliku pobjedu i još bolju igru. Vidjeli smo kako je to izgledalo na terenu, a sada da čujemo i prve utiske samih aktera. Ljubko Petrović, šef stručnog štaba naših šampiona. Pa mislim da smo o našem današnjem protivniku znali sve. Tako da smo odigrali disciplinovano, njihove kvalitete nisu došle do izražaja i kao posljedica toga jeste visoka pobjeda. Mislim da smo zasluženo došli do ove pobjede, no nije sve gotovo, tek će biti kad bude sljedećih 90 minuta u Drezdenu. Razmišljate li već i o taktici za Drezden? A nema tu što da se razmišlja. Sve sad znaju igrači, znam i ja šta nas može čekati tamo. Prema tome sve je poznato. Hvala lepo i puno uspjeha. A Robert Prosinečki je načeo mrežu nemačkog tima. Pa mislim da je bila opet jedna dobra utakmica, da je Crvena zvezda pokazala da igra dobro, da onaj prošli poraz u prvenstvu da ništa nije značilo i da smo se vratili uz ovu fenomenalnu publiku. Mislim da smo zasluženo pobedili sa 3:0 i mislim da je jedan dobar rezultat, može se tako reći jedan super rezultat, mislim da smo u polufinalu. Hvala i puno uspjeha. Hvala i vama.